بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بناوی خدای رحمان و رحیم اون تفدا بخير هاتن خدا عز وجل مو تفدا دوی مها رمضان مبارك دا عفو مغفرت بكي وفي مها مبارك بقي سبب جبو في نخوشي هانا گوجنا مرابي وكينو عداوت ونفرت عرق چتی جناب ملت دنیا رابي و ام حمو بهورا دوی مها ها مبارك دا آزاد ببن إن شاء الله. قالي تماشوانا اگر خدا تعالى قسمت بكي إن شاء الله حتى مها رمضان إخلاص ببي هر إيواري إيناج إيرو بيوا ساعتنا نيفادا أمي بهفربن جبوغو قهدار ايغو اغلب بتركي وبكرديد اخفن هنا حتى جمع بي امي خبردان خو اخفتنا خو بهر دو زمانك değerli dinleyiciler, Rabbim muvaffak ederse inşallah bundan sonra Ramazan ayı bitene kadar her perşembe günleri saat 9.30'da beraber olmaya çalışacağız. Temennimiz ve niyazımız Allah'tan budur ki bizleri ve bütün insanları bu mübarek Ramazan ayı şerifin bereketiyle bereketlendirir ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi Ramazan ayı hepimizin affine ve mağfiretine sebep olur. Bu sebeple ben böyle kısa değineceğim bir konuya bir ayet ve bir hadisi açıklamaya çalışacağım inşallah. Dinleyiciler farklı olduğu için mümkün mertebe hem Türkçe hem de Kürtçe söylemeye çalışacağız inşallah. Du Kur'an'a pirozda Huda Azze ve Celle dibece Ya eyyühellezine amenu kutiba aleykumus-siyamu kama kutiba alellezine min qablikum leallekum tettekûn. Sadakallahul azim. Beçava lisserva ümmeti beryava me roji fars kiriya jibo paqijkirina xwe mel serwajî fars kiriya. De hadîsa serîf de jî dibêje Resulê Xuda aleyhissalatu vesselam من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. او کسی گو مها رمضان بگره او حرمتا وینا پیک بینه حق وینا بدیه دا وکر روژا گوشدیا خور بویا و گنهوی در باس بوی تفبین عفو کرن. ده آیتا پیروز ده بالا مبا دکشینی ببال تشتکی و گو مها رمضان سدما پاراستنه به جگنها لورا احتیاجیا خدا عز و جل به برچیبون و تیبونات کسی تونه بلکی وقت تمام عبادت دین عبادت رمضان جی مها رمضان جی جبوگو انسان خو پاقش بکن غلطی و شاشیتی خو وگرن اف درفتن جی انسان را خدا عز و جل شاندیه جبوی آوائی دوی بریا حرتشتی مرف وینا فعم بکه گو تمام عبادت اولا اسلام دین اسلام جبو فرصت انسانانا جبو گو انسان خو بپارێزن ji bo ku însan ji xeletiya vegerin ji bo ku însan ji şaşîtiya vegerin
جبو گو انسان جن حقیا وگرن مها رمضان جی روژی جی اگر انسانا جشاشیتیه و جغالتیه و جبه وجدانیه وانا و نگرینه معنا ونا که دمکی تقیمت جرت تونه يعني و ده حدیثا شریف ده جی بالا مدگشن بال یک نقطه دو نقطه با یک جه گو مرف ایمان دبیجه ایمانا و احتسابا مرف به ایمان به باوری روژی بگره و عبادت بگره يعني اجا دور دا ببخشن نرینا عالم اسلام استثناء خارج حال حاضر ببخشن وکا حنک پیکرنه يعني دبی ما ایمان آنیه بس تمام عمل ضد ایمان دواده موجودن اکابو چما چه فهم کر يعني وقتا گو مرف ایمان بینه دبی مرف ترکا تشنا بکه و تشنا سر خو فرض بکه لورا از دوام لید بجم آخافتن خدا ادبیم که اگر کی مسلمانتی که وکیا وی عصری گو مسلمان ایرو تیدنا رسول خدا علیه الصلاة والسلام جه ابو جهل علیه اللعنت قبول کربانا وی ابو جهل بریا هر کسی مسلمان بوبانا يعني تی مسلمان بی تی بی اهل ایمانه تی ایمان محمد علیه الصلاة والسلام بینه بس تش خرابیه خو دف برناده يعني ما تشتكي وهانا ممكنه هجبوي اواي معنا قد وردا حديثا بيروز لسر ايمان تسكنه گرکه مرف وان تشته گو ضد ایمانینا ترکب که yani ها او چنا بکرتایی او چنا مرف داروانه که مرف فسادیه نکه مرف حیلانه که مرف بیوجدانیانه که او انسانه گو بیوجدان بی او انسانه گو داروان بی او انسانه گو بی بخت بی او انسانه گو فساد بی اما بلا بالشف وبالرو ذكر عبادته بك قيمة جرنينا لورا عبادته إسلامي جبو باقش كرنينا يعني أزناو خازم دريج بكم قال لك آيات وحديثنا القرآن بيروز دا مثلا منك كقال كي باسيط رسول خدا بجي عليه الصلاة والسلام رب صائم فليس من صيامه إلا الجوع والعطش قال لك روجي قرت هنا بس روجيا واج تيبوني وش برتيبوني بيبت تشتكنينا معناه ويتشيا او روجي بونا وانا وجدان ومرحمة وعدالة وإنصاف نادوا معناه وينا وقت يقول روجي قر بوجداني خبر دوام بكي دروي خبر دوام بكي بإنصافي خوي بر دوام بكي دما كي وكا قول روجي ناقري يعني جبوی آوای یکمین دوی اگر مرف بخوازه گناه مرف بین عفو کرین مرف پیشی خوا جوا خطای بر گود کرین بپاريزي بشكل كي جو هو جار دي الوا خطا وگر يعني نخوا وقتی جو تهم روجي بگري و تهم قرآن بخونه بس بوارجي تديسا فعلي نشانيع جو لهرما مد بيجين نراستيا بوجدانيا ببختيا خاينتيا بكي تقيمت جويرة نامين يعني آد الدوا نقطة الدوا مهم أوا قد بيجي ده حديث ده إيمانا واحتسابا احتسابا يعني برياكاري لورا تمام عبادات الرياكاري دوا ده چيد بي اما بس دروجيه ده تكاري رياكاري نخيه ده يعني گرك تمام عبادات جي جبو خوده بينه کرين ج خوده پیشتر رازبونا تكسي نوه هيوي کرين بس افتشتهانا دروجيه ده هين پیشکتی تره يعني gelek hevalê me beşdar dibin selav dikin selamê we teva ser sera ser çava bibexşin ji bo ku ez nivîsê we xweşik nabînim çavê min neyê terîne gözlik
برچافکه می ددونه یک آخوندنه یک آنرنتنه یعنی جبوی آوای از برسوی و نکارم بدم بتوای از برسوا و توا ددم عمباری وک گول هر محمد بیجیم بجاره که سر سرا سر چعوا مالا و تو آوا اون تفده منت خیر و خوشیه ده خودت علا گناه متوا عفو بکه متوا بگرن جوا کسی گودمها رمضان ده هاتنا عفو کرن بس دورده اگر سؤالی و هبن پرسی و هبن اون بنویسکی بمساج مره بشینن از جوابا و انشالله في حفتيا وري بدم يعني سؤالي وكيج وهبن برسي كيج وهبن ون سؤال بكن بمساجي از نمارة تلفونا خو بدم اما انشالله حفتيا وري جوابا برسفي ودن نمارة تلفونا من 0544 0544 213 57 نوت و سه دوباره دکم 0544 213 57 نوت و سه بله مگو چه مگو دوی sadece ibadet jbo Xuda bêkirîn yani insan di ibadeta xwe de riyakariyê neke yani di tamamê ibadetê dî de dikarê riyakariyê bike bes di rojî riyakarî tê kirin bes di rojiyê de wextê tu bixwazê dikarê riyakariyê nekine de lewra weke got hezîda şerîf te dibêje dibe es-sewmu lî ve ene uczî bih Xuda Azze ve Celle dibêje rojî ji bo min e û ez ê cezayê bidim yani mعناوê ji bo min e çi ne yani ebdê min karê bi dizî bixwe kesik wî nebîne û feqet bê wela ez bi rojî me yani ha diva ibadetê dîtirê de ev tişt nayê kirîn yani mesela yani bi vî şeklî firseta diziyê tê de nîne yani ji bo wî away du nuqtê pir muhim hene ez dubare bikim car diyar du nuqta yek jê merev bi dilekî safî bi rastî îmanê bêne îmana bi dilê safî û bi rastiyê çi ye ew e gote men'a xwe ji we gunehê got heyan hat te dikirin tu tövbe bike bi şeklekî got hewl we vegere ez her tim dibêjim toba nesûh çi ye ew e gote tövbe bike ji guneha û tu car dîwanan neke ha hingî Xuda Azze ve Celle merev efû dike yani ji bo wî ew ez her tim dibêjim Xuda Gafûr û Rehîm e ji bo we însanê got hesbel qeder bêhemd guneha dike û dawiyê poşman dibe û tövbe dike û carkî dî hewl vegere a işte Xuda Azze ve Celle ji bo we Gafûr û Rehîm e ama bibexşin ew însanê got gunehkirin kirine adet kirine meslek ji bo pêşketina xwe ji bo berjewendiyê maddî waya manewî gunehkarî ji xwe re kirine meslek tövbe jî dikin û dîsa guneha jî dikin daqekê tövbe dikin rojkedî wî aynî gunehê dîsa dikin Xuda Azze ve Celle jî me teva biparêzî ji we însanê were ji bo we kesê were jî Xuda şedîdul îqab e ji bo wî awayî ma'na tövbê toba nesûh ew toba got Xuda Azze ve Celle ji me re qebûl dike bi herema me got bêjin gerek ne tövbedar ku dike bê gerek te tövbe kir tu dev ji we guneh û xeta û sûcê got te digirtin berdê yani ev yek û a di duwa jî gerek tu temamê îbadetê xwe bê riyakarî bi dilekî samîmî bes ji bo Xuda bike yani em ê bi tirkî jî hinkî bêjin û em dûvdirê jî nakin Allah-u Teala okumuş olduğumuz ayet-i kerimede sizden önceki ümmetlerin üzerine yazıldığı gibi arınmanız için sizin de üzerinize oruç farz kılındı. Yani buradan anlıyoruz ki bütün dinlerde farklı figürlerde de olsa
oruç farz kılınmıştır. Niye farz kılınmıştır? Allah'ın hiç kimsenin ibadetine ihtiyacı yoktur. Belki insanoğlunun arınması için yaptığı hatalardan, yanlışlıklardan tövbe ve istiğfar edip pişman olması için Ramazan ayı bir fırsat olarak önümüze sunulmuştur. Bizlere düşen bu fırsattan yararlanmaktır ve değerlendirmektir yani. Bunun için de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifte bize örnek olarak yol gösteriyor. Her kim ki Ramazan ayında orucunu tutar ve hakkını verirse, anasından doğmuş olduğu gün gibi bütün günahlarından arınmış olur. Tabi burada hakkını verirse nedir? Onun üzerine biraz duralım. 2 noktaya dikkat edelim. Birincisi imanen diyor. Yani ben her zaman vurguluyorum. Bugünkü ortamda moda olduğu gibi Müslümanlığı Allah'ın Resulü Ebu Cehil'den kabul etmiş olsalardı, Ebu Cehil herkesten daha önce Müslüman olurdu. Yani bugünkü istisna hariç var olan İslam ümmetinin veya İslam camiasının olduğu şekli ile hem mümin olacaksın hem de imanın zıddı olan her şeyi işleyeceksin. Böyle Müslümanlık olmaz. Böyle iman olmaz. Onun için burada Allah'ın Resulü dikkatimizi bu noktaya çekiyor. Diyor ki hakkını vererek yani iman. Hani ayet-i kerimede de ben uzatmak istemiyorum. Böyle birkaç dakika olsun ki faydalı olsun, sıkıcı olmasın. Ayet-i kerimede de dikkatimizi çekiyor. Ey iman edenler iman edin yani. Biz medreselerde okurken bu ayet-i kerimeyi hep işin sarf, nahuv, terkibine önem veriyorduk. Ama tabiri caizse hayata atıldık, yaşımız bile biraz ilerledi. Müslümanım diyenlerin sahtekarlığını, imansızlıklarını, vicdansızlıklarını, insafsızlıklarını görünce haylo anladık ki burada Allah bir şeye dikkatimizi çekmeye çalışıyor. Tabiri caizse. Yani ey iman ettiğini sananlar iman edin yani. Bizim şu andaki İslam dünyasının istisna hariç mevcut hali budur. Kendimizi iman etmiş kabul ediyoruz. Oysa ki değil yani. Neden? Çünkü imanın terk etmesi gereken bütün davranışları sergiliyoruz da ondan. Bunun için Allahu Teala diyor ki her kim ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifte buyurmuş ki her kim ki Ramazan ayında orucunu tutup hakkını verirse anasından doğmuş olduğu gün gibi bütün günahları affedilmiş olur. İşte bunun yolu 2 şekildedir. 1, izah etmeye çalıştığım gibi imanın yasak ettiği olan vicdansızlığı, yalanı, dolanı, fitneyi terk etmektir. Sürekli vurgulamaya çalışıyorum. Allah bazı insanlar için gafurur rahimdir ama bazı insanlar için de şedidül ikabdır. Kimler için gafurur rahimdir? O hasbel kader. Günah işleyip sonradan tövbe ve istiğfar edip pişmanlık duyup ama tövbe ettikten sonra bir daha o eski günahlara dönmemek şartıyla. İşte Allah bunlar için gafurur rahimdir. Ama kimler için de içinde şedidül ikabdır? Günah işlemeyi günümüzde olduğu gibi periyodik hala getiren, daha fazla kazanabilmek için, daha fazla yükselebilmek için günah etmeyi meslek haline getirenler için de her ne olursa olsun Allahu Teala şedidül ikabdır. Biz Müslümanlar genellikle kendi kendimizi kandırıyoruz. Rahmetli Sadreddin Yüksel Hoca'nın ziyaretine bir ara gitmiştim. Burada zikretmiş olayım onu da. Allah cümlemizin ölülerine rahmet, kendisine de gani gani rahmet eylesin. Dedi evladım ben camiye gidiyorum, camide vaaz ediyorum.
cennet konusu işlenildiği zaman ağzım ekşileşiyor, cennetlerde uçuyorum. Neden? Çünkü ben imamım, cemaate vaaz ediyorum. Ama düşünmüyorum, acaba ben cennet hak etmiş miyim? Cehennem konusu zikredildiği zaman diyor ki ben hemen hiç düşünmeden cemaate atıyorum. Neden? Çünkü onlar beni dinliyor, ben onlara vaaz ediyorum yani. İşte mesele budurdur ki bağışlayın. Hoca işerse çok özür dilerim, cemaat sıçar. Mesele budur diyor yani. Eğer ben cennet konusunu işlediğim zaman cenneti hak etmiş miyim, layık mıyım düşünürsem, cemaat de benden cennet konusunu duyduğu zaman hemen havalarda uçup cennette vardıklarını hissine kapılmazlar yani. Cehennem konusu da zikredildiğim zaman hemen onlar da o anda camiye gelmeyenlere atmazlar konuyu yani. Dolayısıyla eğer ben başta vaaz ettiğim zaman, cenneti işlediğim zaman düşünürsem, ben cenneti hak etmiş miyim veya etmemiş miyim? Cehennem konusunu da zikrettiğim zaman, Allah muhafaza ben cehennemlik miyim değil miyim? Düşünürsem, kendimi kurursam, değerlendirirsem, aynı şekilde cemaatim de o düşünceye kapılır ve kendilerini değerlendirirler ve tövbe ve istiğfarların bir faydası olur yani. Ama diyor ben bu düşünceden mahrum olduğum için direktmen topu cemaate atıyorum. Cemaat de benden az mıdır yani? Onlar da hemen pat o anda camiye gelmeyenlere atıyorlar topu. Onun için her şeyden önce iman beraberinde bazı şeyleri terk etmemizi emrediyor, bazı şeylere de bizi mecbur ediyor. Bunu anlamamız lazım. İkinci nokta olarak da ihtisaben dediğimiz yani samimi bir şekilde riyakarlık yapmadan başkaları görsün, başkaları beğensin, başkalarının gözüne gireyim, başkaları bana övgüler yağdırsınlar diye veya ödüller alayım diye değil. Sadece ve sadece Allah kabul etsin, Allah görsün, Allah beğensin, Allah'ın dışında başka hiç kimsenin beğenmesine, görünmesine ihtiyaç yoktur. Neden? Çünkü bizler Müslüman olarak sürekli namaz tasbihatında şu duayı okuyoruz. Allahümme la mani'a lima a'tayt ve la mu'ti'a lima mena'at. Ya Rabbi senin verdiğini alan, senin aldığını veren de olamaz. Hayırlı akşamlar dileyelim. Bir daha bulaşmak üzere. Hoşça kalınız. Geli temaşa mavana. Gerek em di tamam ibadeti khoda وك قومقوتي لنقطك قالك دقات بكن وك قوام دوام لي دي تصبيحات المجدة دي بيجينكي اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت يا ربي أو ما يقوت بدي كسنكاري بسطيني أو تشتي قوتنكي قسمت والنصيب تبسطيني جي كسكنكاري بدي جبوی آوائی دوی تمام عبادت خواه بخصوص روژی خواه ماه خواه رمضان صادجا و صادا جبو قبول کرنا خدا جبو راضی بونا خدا و جبو عفو خدا بکن حوجداری بریاکاری نبینن خدا عز و جل عبادت متوا جبو خو بگرینه و قبول بکه وما محتاجی کسی نکنه حتی جاره که دین بمینه دخیر و خوشیه ده امانت خدا بن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته مینند خیر و خوشید